Mai ku huaina ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tun rei la mai tun riu dari. Asai nanu bu tarik bungu gum singne na chui na charuk. The Gaanphiu Mail, Tamenglong local newspaper, King in Sam the call. Tamenglong February tarik padai. Yumnam Kemchan Singh ta. February tarik padai nung Manipur tuang Chief Minister Khanglok Vavan infal kau somlau kan the kumna bai megan padai nemcha kipken lo city ko govindas konthausam kani kuraizam loken kaniutani ministers kang ot la lomoi kane Manipur don Chief Minister Kathan Yumnam Kemchan Singh Rui Prime Minister Narendra Modi kani Union Home Minister Amit Shah tuang lum mai tai ti kwang tang lau ni tuna Manipur khau chu sang mai kwang dat khang karamba mai luan khau salo kane ot taking la lokan mai tang Yumnam Kemchan Rui Manipur High Communities Tamru na Churuk Tuang Kaye Kumna Mai Guaina in Cham na Chu Zang Mai Phungwang Dat Khang Karam Kho na Karian Kani Central Leadership Modi Le Shah Lam Khau Sana Kanai Rui Ka Khau Lu Mai Nai Na Ba Mai Ti Hai Ti Kwang In Thui Khang Karam Puni na Sa Kani Mi Tuang Government Rui Communities Kwai Ta Ma Chuang Lau Puni Khani Intip Mai Government Su Khang Karam Puni na Sa Kani Manipur Tuang Deputy Chief Minister Kanai Naga Community Khore Akhat ni Kuki Community Khore ni akhat tu na kada loba mai lam khau Kemchan Rui Manipur State High Communities Azu Kariu na lung bam chongi ku mai zang Rui Government khau Communities Kwaita ti kazal na tan sumai hai pai na kage na ye tu na sakane Mida khau Deputy Chief Minister LD Khori Manipur Government kathan tuang tam mai hai chu zang mai ting sang na nai khang tu mai haye kum na kaniu kwai rui mansai kwaita ariu ta lana lungning in than na tan sukhang tu mai haye tu na sakani nu mai nun rui Kuki legislators ru khau kapin gongba mai lam khau action lap ni dai chu tu na than kan me khau tabui zang rui la mak ni na chu tu na sak dau kane or taking the Governor Ajay Kumar Varla Lui Administer Sulaukan Chongi Mi Khautai Kipken Nedikho the Deputy Chief Minister Kumna BJP's Govindas Konthausam Khatni NPP's K Loken Singh ta ni ministers kang ot la lo moi kane or taking ceremony the president's rule lagan kan mai khong khatang tat kai kan chonge Agartala February tarik padai Ministry of Development of Northeastern Region Roi Northeastern States ko khau health kani education sectors kau riksanai na pung project sintau khangdang ka crore chingthum phais ruk nga khat point charuk crore sanction su kante February 3 padai nung Lok Sabha kau Minister of State for Development of Northeastern Region Dr. Sukanta Mujumdar Riti Thai kan Methilaina Health Khani Education Sector kau kum singne na chui na kanai chui na kathum khawri kum singne na chui na pung chui na churuk nga lung kau tan khang dangka crore chingthum phai srung khat point Charuk High Approve Sulau kan tuangi tuna sakane Infal February tarik padai Prime Minister Narendra Modi Rui Kathan Suna Somlau kan my Chief Minister Y Kemchan Deputy CM's Nemcha Kipken le Losi Dikho Kanyuta Chwanriu Guang kan the kumna kan yugwai hai Manipur khau dai thau mai khani zaukau mai phungwang pong thi tuna lumgai meter official social media account kure indau kane government kathan ka siam kan metang rai me suna cabinet meeting Manipur CM Y Kemchan resign na CM secretariat infal khotat kai kan the tumna Manipur Chief Minister kathan re BJP Manipur Pradesh roi lang mai reception program nityapat chukthek infal khau gwang ka saw law kane Infal February tarik padai Kuki Human Rights Council kani Kuki Jo Council ri Kuki Jo Legislator ri Manipur Government kathan ka siam kan mekhau ka zau kan meta tan nanu ni mak mai indau kan the kumna Kuki Jo mainun ri demand su gong kan mai separate administrative ti lau khang kaluai na sadat kan the Kuki Human Rights Council tong statement khau nemcha kipken the Deputy Chief Minister khang kada lau kan mai ka zau na Kuki MLAs nunta government kathan khau ti ka zau kan mai center rui Kuki community tong collective political aspiration ta this one kai khang sumai tan de khani center rui mansai nun ka khau kalang tipat khang sumai tan de tu na pen mak mai sa indau kane KHRC tong statement ko tai Kuki mai nun tong inthuk mai political demand ta zau kai lau mak na government ka siam kan mai high tribal democratic principles ta challenge su tong de tingkum gai si tribal mai nun tong socio economic and cultural insecurities ta thau su lau mak na gwang kan meta ka khan kai lau mak mai ta tan na nu ni mak mai indau kane
Kuki Jo Council tong statement by me December tarik kan rukum sing nin chui na pung khau Kuki Jo Council re meeting kariu na Manipur government ka than ka siam ni mai khau kan yu thu ka zau makhang dinglau kan mai ta kalwai na sa tau dat kan ni inbu na lungthu meeting Guwahati khau suspension of operation group le Kuki Jo MLAs nun January tarik ru na ka thum kum sing nin chui na chiru khau dinglau kan mai latbam to my two political demands separate administration ti lau pani thei tuna written assurance ti lau maksan government ka than ka siam ni mai khau ka zau makhang to my latbam tai ka luai na satau dat ka nei KJC te lai na ka new collective decision khau ding bam pani de kum na Kuki Jo MLA re government ka than ka siam mai khau ka zau tong nai thai ka ra na ka tuang la nai la ding de council re ma chuang la ge tuna sa ka nei kum na elected representatives nun re Kuki Jo tong tam mai ta chakwang sulau khang ka luai na ti thai ka nei In fall February tarik padai, Kuki Jo MLAs nun rui Manipur government ka than ka siam kan mai khau ka zau kan mai zang joint forum of 7 rui kwang rut na ta chat total shutdown tat kai khang ti thai kan the total shutdown ta central BJP government rui Kuki Jo tong political demand ta thau sulau magna state government formation khang lung lauba mai ta tan na nu ni mak mai indau na tat kai khangi tu na ti thai kan ne Kuki Jo legislature ka zau mai separate administration ha mi tha union territory khang tilau khang demand suna kwang kan tong nge chuzak na democratic protest Kuki mai communities kwai rui lumnu mai inchu constitutional safeguards khani kaling mai political representation tilau khang demand sumai suna tat kai pani tu na ti thai kan ni joint forum of 7 rui Kuki Jo CSO chief youth clubs NGOs khani Kuki Jo mai kwai rui kanyu tuang nam district area kwai khau shutdown hai ngalchui na ngak lau khang ti thai kan ne Tamenglong ting nai luan nanu bu tarik pungu kum sing nei na chui na charuk lau chuan kalan ting zin nai na ye sing bang ting puk in than nei nanu bu tarik charuk kum sing nei na chui na charuk lau chuan kalan ting zin nai na ye sing bang ting puk in than nei mai ku wai na king in sui na king lau mi kham ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek chen re ka ngan mak nga thon ku wei asai khung tu cham hai khau ringal lau thi in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui King in Sam the Loco, Twen Good Hay.